Dipoi hiti kangkir klat aputa Karbi Englong Chamber and Commerce pen perangkia mai kapatu. Haurakat arat sangti ke pur damper pen track hum plikinep police upon kahodai. Forty-four ang deng Karbi risonim so rong aja apartment tirika mamai keseng. Kardom Karbi Prime Time News Tanbang Military Chesong Teron Number Tang Ton Pen Arjik Tam Dipua hiti PR ni hot hipin pen kangkir klak patak paikuni ni paikre ni Arni Karbi Ngong Chamber and Commerce pen tong sikot perangkia mai kepha Roy Bakery akulat apan palomsi dipurong sepialong kedoan akulat ing punangpo. Roy Bakery ahim kedok sandwich along bab kacalong alam kalikalang setak patini serak nangpo. Dipu Karbi along Chamber and Commerce asahem along perangkia mailong atak alam te songa pusonsi pacetak pon. Roy Bakery dung kias dokok ta lo meni lasi ni dia kami DC la pen. Law and order atumanda arli ala tunda pulo inquiry sudi bom na jong jo inquiry sudi bom na lo te la inquiry do tiga bangke dile tunda chingwai abangke Roy Bakery bangke pon check ko la sonji tunda chingwai lo la pen dili social organization la pen council la pen DCSP bana chuni piniar ningang sam ini Sunday piniar ningang sam ka te pen abangke Roy Bakery bang pon check si pele la तुम्हारा बंके खुली लाभ नहीं कुछ नहीं हिंद बैठे कचौनी मत एपी रोय बेकरिया बंके थे गवर्नमेंट में इंक्वायरी से भी बोला इंक्वायरी जो जितनी का बंके बोन एक चेक हो सोशल ऑर्गेनाइजेशन उन्हें रेस्पेक्ट भी नहीं लाभेने ले तुम्हारा रेस्पेक्ट की पीछे रोय नहीं लासिला कचिंग वाय ang bong ben चुनी माँ पुसी निली का मत जे निली तुम के अलांग तुम एग्यान सा दामते लापाला तुम का निली तुम एग्यान सा बंके दाम नहीं लासी Lapeng kacing wayang bong jada tam sa kacing way pen abangke solution do Song angbong RDGP seroy pen dipu ahitipi pini penap angbong Roy Bakery akulalapan palomsi dipu rong sepi ahitipi ing punang puputa Karbi Anglong Chamber and Commerce asong japa cetakpon Haurogan rong supilong paikuni ni paikre siajo rathor pak pen aron re sangti keroy adampar hum thom pen truck i hum nep long si keton kelang a reading hodai pon pusi Haurogat pen gutam chanda pen kat news along birta nang pale Haurogat along aron re pen sangtikipur la pen kachong hualam batai Haurogat subdivisional ISDO la pen Haurogat thana aphan rat pen pachini bomlo Aron re pen sangtikeroy adampar la pen truck kapang plong kachimit meajok Haurogat kachileng atawar hinutanglo Jakong kedo asai kam la pen kedon kelang abang puabang piatum aron re pen sangtikeroy adampar aphan kenet kapang kreajok Paikuni ni pai crazy Arni Haurogat arong asor thur paksi dumper hum thom la pen truck ehum sangtikeroy bamahut nepdunsi keton kelang arideng hodai ponlo Karbar boli bhabu ami karon rati 10-11 lege jodi bali gariye goi thake manu hubo keneke থাকিব কেনে গুটেই ৰাতি আৰু ৰাতিপুৱা পোহৰ নহয় আমি হুই নছো ধুলি অত্যাচাৰ মানুহ থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা আৰু লৰা ছোৱালী পঢ়া কথাটো বাদেই দিছো বালিবিলাক এতিয়া ক'ত যায় গম পায় নে শুনামতে তো ডিমাপুৰ ফালে যায় বুলি শুনা পাও এতিয়া নগাঁও লামডিং এফালে সব ফালে যায় এইটো ৰাস্তা আজি প্ৰায় 5 বছৰ আগৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাক চলি গোটেই ৰাস্তাটো বৰবাদ আমি বহুবাৰ আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে মহিলা সকলোৱে মিলি কেইবাবাৰো আমি কমপ্লেইন কৰিছো এছডিও ছাৰৰ লগত আলোচনা হৈছে আৰু তেখেতসকলে কৈছে ৰাস্তা ৰিপেয়াৰিং কৰিব চলিব ট্ৰাক চলক আমাৰ আপত্তি নাই ট্ৰাক চলক আমাৰ আপত্তি নাই দিনেতে ট্ৰাক চলক কিন্তু ৰাস্তা মেৰামতি কৰিব লাগে ৰাস্তা এই জৰ্জীৰ্ণ অৱস্থা তাৰোপৰি ট্ৰাক চলি গৈ থাকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায় অহা যোৱা কৰে আৰু ট্ৰাকৰ যিটো দ্ৰুত বেগী যেন মানুহ সিহঁতে মাৰি থৈ যাব তেনেকুৱা বহুবাৰ হৈছে লগত আলোচনা বহুতবাৰ জনাইছো তেওঁলোকে কৈছে যে ৰাস্তা আপোনাক মাল নিয়ক Keneblong dumper la pen truck ke AS1AC 7296 AS09C 6552 AS09C 6328 henlo ehum dumper ke a number anta away Karbi people hold taralang solong paikuni ni paikre ni Arni plikebra pli ang ding Karbi risonim so rongache katalon Japan tiri kamamay singpon tanglo
Karbi khai kaching ripet arongaje Karbi risonimso arongaje katalonji aphan phaikuni ni phaikrehini arni Karbi People's Hall taralangso along tirika mamai sengsi arpu chepek ponlo Karbi jutang jabat asong mate KCS amai Puchondro Singh Kro chepayem phupon amai along Karbi Anglong Autonomous Council a Chairman Horan Singh Beaphan tirikam amai phu Lapen Chandrakanta Terangaphan Kongchun Bang Arpu Peksi Plikebra Pliang Deng Karbi Risonimso Arongaje Katalonji Aphan Anghap Thopontu Tirikam Adhina Rok Kachareji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Tuliram Ronghang Aphansi Mayalong Chedon Sarpen Maipu Arpu Aphan Amen Ingwailo Karbi Risonimso Arongaje Katalon Kapachunji Aphan MLA Sumrong Hangaphan Bidisar Arpu Pekpon Tirika mamai keseng along Karbi Anglong Autonomous Council Penangan EM MSC la penjutang jubat kachinghon abang pu abang piatum chetong dunenti. Normalam sopor pandihina parman birta moing tomponik senen. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent low-rel hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and low-rel hair spa. One beautiful package of low-rel hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ খৰিয় হোটেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanch Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamu pipotot birtalong wang tulum. Hampang song atum kaya ating pen Karbi Anglong Autonomous Council taxation asai campaign di Roy Bakery Hempu Durga Prasad Roy. A trading license ingthan ponlo pusi kat news along birta nangle. Dipu Roy Bakery ahim kedok sandwich along bab mate bikar dokok pu alam pen dipurang sepi along pre nipai kep arni pen soluk sodak atomon nangdolo.
Lasohim sandwich ke cuajok bang ingkoi dokai ara Difu Civil Hospital along sechelang nang setlo. Hampang asong atum Roy Bakery ahim along bab mate bikar do pu alam pen trading license ing than lang ji pu hampang asong atum Karbi Anglong Autonomous Council aphan kaning je paso daklo. Bonta Paikuni ni pai sirkep arni Roy Bakery akulat kang putu alam pensi hampang asong lapen Karbi Anglong Autonomous Council angbong chihli thusailo. Roy Bakery akulat kang puajok Difu ITP puton airset prongset atamon jab thulo hampang asong atumak kemang ke papleng je aphan paduke tongso tong prop angbong Karbi Anglong Autonomous Council taxation sai campaign Roy Bakery akulat ahem pu Durga Prasad Roy a trading license alo Paikuni ni pai crazy arni malomso aphan kang thanpon ahukum Karbi lo Charlie asong aphan pachini. Parukwa Medical Guest House along Radapan Pregjam Ogarlo Kisu Paikuni ni Paikreni Arni ada porpai sirke ba porpen Arni Tilip Plia Poran Akejoy pen Kisu Kilangasai Kideng Labangso Kejoy pen medical checkup camp Samson Singh in teaching tour amai NGO amai pu Dr. Longki Tokbi Tunbang Bidyaram Singnar Lapen Klembang pu bang piatum pencepatir pi ponsi Parukwa Medical Guest House along Radapan free eye screening ENT dental and physiotherapy kemasai kedeng labangso asai along number 16 Nomati constituency MSC Ritesh ing hi pensi melur kai ponsi kachikimo asai dengpon labangso aphi sekelang jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi ari dengpen ing puponlo Guwahati Lion Club of Riverview amai phi Dr. Gitimala Patgiri lapen penangan kethekeding atum setame labangso ajaimek along chitongdun si mesen pen sayang deng pachun ponlo Dr. Atum pen Radapan Asonson akezo haihui langpon pado. Lapen mesen adawai haihui setame pi pajir dunsi mesen pen sayamo pachun ponlo. Den Government Card News Channel perangke Robin Bepen Abirta. Pini Karbi Primetime News sa Bangkalapan si Kang Ton Poniklo, lai ibom the Card News Channel, dumit hagme, Kurang 2.